practical bonne, practical ni jibono bonne, kai to ra bisik kurungi tong mani, abono kisa task hai na, or kisa task hai na. Dek kaisa kaisa, internal senja bising gokai, nung kai to ra bisik kerhawi tong ha, bisik nung relation tong kai to bai, abo bosu kai to nung tong ha, kai, abono bos pun kai nung bagi tang kai na, kai, kerak kai nung bagi tang kai na, kai, sekian bagus. Hallelujah. Apun bagi singoro Bible apun phulungo poito khai to mango. Singoro jokto borno poito khai kya. Tamno poito khai phai kya. Singsak ne kya bosa. Sing tamno poito khai phai. Na girjanok no kai chokjagi phayo. Na sinam to kunu property kiri buina hai. Eba dol borok ni phayo. Tamno sing poito khai phai. Samno poito khai phai. Guys, sing Jisoo na poito khai pai. Hallelujah. Amen. Sing sabro poito khai pai kai, sing ora tabu sabro poito khai op poito ni mai sabo ke Jisoo si. Hallelujah. Abun bagi sing ora pasai tong mani ko Jisoo ni ham sab bai, Jisoo ni khai mo bai si sama. Abun bagi tini elam bago ang poito ni ko ki kise sing salai nei, poito khai nei boro ibo poito khai ga ni tam khai na. Poito khai nei boro ki activities tam to. Bini busuk 사문 클라이데도 내가 그 가이드는 비심어 보이도 클라이도 뭐냐 아마리 까먹니까 아무나 세계에서 아무나 막이 디너로 사가 아무나 막이 너승 카바야 신이 부삭 카르르 카노 신이 부카 사범 그럼 그다 가이자도 두고 승 보야 쓰르르 근가이 승 어승사로 보야 쓰르르 비시 응르르 근가이 능그 다가시 동안 때 무슨 할렐루야 비시 응르르 오모 응르르 가이드로 시켜 보수나 저거 가고 싶어. 아무튼 그 그따릉은 안 나이셔. 그 그따릉이 파이야이셔. 그냥 막 바이블 걸어서 그 그따릉을 파이야. 그 그따릉을 파이야이셔. 해봐 어로 프랙티컬로 그 그따릉이 만잡고. 해봐는 그따릉은 안 나이. 바이블 가서 제가 바이블 앞으로 부른 거 는 그따릉은 안 나이. 안 그따릉은 안 나이. 아무튼 바기는 성 카바이야. 신이 무삭 탕르를 파노. 지금 부카 사범으로 그다 가이작 그거 지금 부삭 오모 라이 파이파노 지금 부카가 그다 무지 파이고 아니 능 이런 바고 동만이 바비 가이드는 비심어 동만이 바비 가이드는 항상 바니 바비 능 그다 무지 파이고 할렐루야 그래서 아버 뭐 다북 승 삽사 기사 tek 동만만이 아버 바이드 승 리작다 인쇼 승 어텍 동만이로 어 코스 동만이로 어 삽사 줘라 Posto muy tompano, sono kaito kairo no mai, sono kangsak nai. Hallelujah. Bon bagi sing paidi, ojo abo sono kaito tamosa, abo sing dia bon nai ne, abo kubo kebang ma, abo pai kaya, abo atek do bai, so kai rei, nung atek tomani, akak sama je pro bini bisu nung pamai kak sama mana, afro nung aji ini tek toman maro beba do koi, abo nung kichapra mutu sih ngelak. Hallelujah. Abang bagi sino tam saka sing nukma mani rok no kaicomui nai tong ya nukja mani rok ko se kaicomui nai yo nukma mani rok sapsane bagi se nukja mani rok ke ei pai play ya nukja mani rok osintare jotto material se bagi jotto sini nukol bisingna je focus ni tong maro abu jotto sapsane bagi mang se abu jotto sapsane pora sing abu jotto mai tong nai keba an nukja ya mani kai kaito ni aba tong tong nai 안룩지야 많이 따면 가이더니 미친 것이 미친 통 안룩지야 많이 따면 능 보바이 그런 게 카통의 동만이 이제 니네 제루살렘 그다음에 지금 소마이게 잠업 사고 대 레벨레이션으로 사고 제루살렘 그다음에 이제 카통의 동안이라 보럭노 이제 보럭 제루살렘 그다음에 카통나이라 보럭 안룩지야 많이요 카송의 동이 이제 어승사노 녹만이 말이라고 심신 카통의 동안이라 보럭 어승사 많이 스납자니 보려고 tamu Christian, tamu non Christian, tamu kai terong manjak ya. Job terong sengsara yak tapai piaba. Je kai terong manui, kak kosumui bonda gimana gitu tongai, bojo kai tongai. Ini apa bojo ada koi tongai bolo. Bono tadi anu saya mana ni kaki. Apa mesin kebo pano aja tak karja tun, kai terong tamu yak ni, kai terong kai terong yak ni, kai terong hamzak pun mana abini, selama itu mana apa tadi yak ni, John chapter 15 also. Ang dong bagi tong thai sa thong. Thake ang bigre phaiye
너로 너 아동타이 너 우리 바지 사람 속에 타나이 너로 아동타이 아무 박사 Praise the Lord. Hallelujah. Amun bagi sing a동타이 무슨 동도 너 무슨 진 암로 카투나 나나이 진 타네 카투 몽 그리 hingai sing 아포도 타이토네 sing 아포도 무슨 지로 Amun bagi sing kai dur tam sakanadi Mark chapter 9 verse 23 on ainedi sing abo kisa porilane abon slai singang sing kaisa verse porilane Hebrews chapter 11 verse 11 sing kisa porilane ai poito grangmani sing khatungmani manchu kai ma se sing poito je kai tongai boro je poito grang ngai tongmani abo sing khatungmani manchu kai tongai abon bagai sing nukjakya phano sai manchu ka ma se sing nukjakya tak phano keba sing sai mani sing Hallelujah. Praise the Lord. Jore ke mo thangse hinta wan chu de sing mo thangsak nai. Abon ma sini pon tu sing rak na nai. Oro abong so desa saga sik so tam saga. Poito khlaya ui. Khaksa phano kai to no kha ham lui man ya. Dam ni himba kai to ni thani phai ne bro mo kai to to mo nei. Kia kai to no nai chu nai bro bo bai sokan zak nai nei. Poito masi mak khlai te khlayo. Abon bagi sing kono nai tu Bini kau apa betul itu kan? Jangan asokan mana? Haleluya. Haleluya. Amen. Apun bagai pada kisah Mark chapter 9 verse 22 tentang sakara pun ni. Kalau singkir mundur naik kiri. Siapa? Sini podo masih sembuh. Haleluya. Sini pola masih sembuh nunggu itu mo. Apun bagai boro tam saka Mark chapter 9 verse 22 tam saka. I nengman kaba. Ini Yesus bono saka. Podo gerani thani. Jodoh ngai mano. Nengmai ni tak kawan sudah insya. Poito kerang borong ni jodoh nak ngi mano insya. Haleluya. Impossible no mo kait possible kait mano. Neng jodoh impossible ngi to ngi life di sini life so abo kait to sawo abo possible ngi mano. Abon bagai orang tiap saga. Sungai tiap saya kena dikapo. Matthew chapter 17 verse 21 abo salah tu bo. Aku tam sika, seki sana ni le, yang itu kelai ke hanggai, seng pojo kelai ke seng dia karena zaki seng pojo tak kelai, seng kibina zaki pojo tak kelai cini, kai tu seng borok, pojo cini pojo ni biar mana ulono, oseng sahaja, seng tuan zaki cini bukan seng oseng sahaja, kobol zaki mana ulono, cini pojo ni seng biar cini ya beri bayi, baksa baseline ni macam, kai tu kibiu macam, kai tu ni asal hamzak mana, bini kok kira tu cini bisi macam ni bagai. Sekarang mana kait orang kibi macam. Abang bagai, desa sapi nai, semua desa boleh lagi nai. 21 ni, 22 sekarang siapa boleh nai. Budi kangkai, semuanya ini boleh tak kait. Semua kasih ini boleh kait. Abang bagai, kait orang thani lo impossible pun boleh. Kait orang kesenangan, kait orang kosong sama senangan, bonus senangan, jod kosong sana, jod mani orang kesenangan. Opini kue masuk oseng sana, kue masuk mani dosa. Abang bagi nengkai tu ni bisa untuk nengkai, sini kau berap narak kai tu, sini buku ni kau jadi sama ni, abang nak ikai ini ikai. Abang bagi dah, hari nengkai, kai tu ni bisa oseng tongai tongai lo, seng bini bisa habai, bini kau oseng nak kau kan eseng kan. Abang seng curi lagi angkai se, kai tu sini buku lo, mesti kai di sana, mesti kai habai kai lo. Abang bagi seng tek esok bas seng naik ni le. Proverbs chapter 3 verse 5 by 6 of our